أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين وحمد مزاح الله припаднел единствено амаре и кјара чијаске Аллахеске те бареке ва таала олефа линаја олестар помош молестар опростродаја хамди кере алеске те бареке ва таала оковакова со створињамен ко најшукар облик ништоске јавереске освен олето божавина освен олески бадетите кера хамди кере алеске те бареке ва таала амаро јекеме единствено маъбуди касамено божавинаја касамен најповеќе мангаја каскеамен самари бадетија усмеринаја хамди кере алеске те бареке ва таала оковакова со муклямиге неизмерна благодатија коленде со амен секова диве живинаја. Хамди леске те бареке ва таала оковакова со денгјамено најбаро благодат кова со шајтовол ја кемануше адвајтано хидаети и упата олескири те бареке ва таала. Ака сов субхане тари пили милост. Ка упутинерле ко акава сирати те кедем песао мануша хемоджина. Те мангена давај инсани те овол ки заблуда наштитол ки заблуда. Ака со Аллах те бареке ва таала хакоја ки заблуда камукел. Те кедем песао мануша, хемсао джина, хемсао мелекија, те мангена дали инсанете упутинен, наштите упутинен саджи коте упата на дела овте бареке ва таала. Хема далеске да најшукар говор, најплеменито говор, највозвишимо говор, тано говор лескоро те бареке ва таала. А најшукар упата, најшукар пракса, кога со сикавѓамен сарте живинео ислами, тани и праксе Мухамедескири салаллаху таала алейхи васалеме. Инсани, кога со сикавѓамен сарте ха, сарте пија, сарте живина, сарте обожавине Аллахе те бареке ва таала, сарто воламаро однос према ко створение Аллахескере те бареке ва таала, па чак да сарсувакерген буд пути опосланикот салаллаху алейхи васалеме, сикавѓамен сарти извршина бари хемтикни нужда са давајтано рахмете Аллах ескоро те бареке ва таала те шај е муслиманете и калелле сарсовакерга таро зулуми ко нури е Аллах ескоро те бареке ва таала. Авдивека дружина амен падејке тикне насихатеа ко анава Аллах еске те бареке ва таала сарсовакергем ка дружина амен секова дуито диве соскина дружина амен секова диве информирингем јек пути ко Facebook дека на дружинејамен себе продова дека котеко таро диве мукаја повеќе дерсија по дуитрин дерсија, па секова диве агјарни ковен бут, а на ето волше е манушен простор те дикен, па адава себе пикергем акала дерсија со джеја лайф, те шајто овен ко дујдиве јек пути те шај мате оптеретина, е манушен аисија верада чавекова со бавинена песисто даваја хем насихатеа, па те мука простор хем одолеске да нели те овол јек редомат овол буд по мануша нели те наџанен со те шунен по прво и ако да акава масек тано асавко масек Рамадан таро масек таро насихатија таро дерсија таро ковли без срција таро зикри Аллахе те бареке ва таала са дава керајале амин да со керајала фе околада со шунене со ек единствено цел сарте стекнина о задоволство Аллахе скоро те бареке ва таала или сарто овако ибадети која кала сатија те користина маро време ко хајрати молина Аллах те бареке ва таала Аллах те преминела мен да ко потполно секова маро е ибадети која со керајале која на влеске те бареке ва таала Аллахуме амин. Акаба маро серијали викингемле амен авдиве хем ола некогаш. Са себе пеа сар со вакераја станло тирана амен која кала животи ако амаре предходникија те дика сарола живинге патиранамен те кера компарација амен сар абдиве живинаја хем дали амен сар муслимајна а ола да си не муслимајна исто Аллахе обожавинаја исто Ресуле слединаја исто китаби читинаја ки исто кибли ранаја мен исти ибадетијата на амен ги пропишиме сар со сине пропишиме хем околенге со сине англа амен де за да тоа богобојазна хем одолеске те кере компарација сар сине оленгоро живота сарта на амаро нормално олајта не подпомогни ми скупина тари стране Аллахескири те бареке ва таала лено Аллах субханаху ва таала поможингјален те шај ола те овен о мануша кова соковен о черејна мареки темница те сикавена менге
Од дине Аллахескоро те бареке ва таала сар требала те обожавинел по Аллем сар требала те керопе сибадете Аллахеске джелле шануху. Авдивека дружина амен накратко јеке табеинеа кова сојтано некаске познато, некаске непознато. Инсани кова со синеле јек бут шужо живото, красно живото, синеле хаим периоди таро искушение, сар сојси повеќе сахабен табинен, едбау табинен, пейкамберен, па хем амен да е верникон, нели? И си амен живото таро рахатлуко, хем и си амен понекогаш кога те вакера во сетинеја не са во искушение, не са во пари, пе сојтано е воедно нормално живото е муслиманен го сар со вакер ја посланико салаллаху алейхи ва саллеме дека најискушиметане о пейкамбера пала која дало кола која со слединен ален оленен пала која дово кола која со слединен одолен која со слединге пейкамберен. Ема двајтано нормално. Авдивека дружина аме накратко е Урвеа ибни Зубейр рахимехуллаху таала. Урве ибни Зубейр рахимехуллаху таала познато анавки историја муслиманенге. Пренесинела пес дека сине инсани кога со сине скромно, инсани кога со сине угледно, таро угледно породица, кади кен поадарига, кој тано и фамилија лескири. Барило ки богобојазно фамилија, ки учи ми фамилија, учи мо круго, док стигнингјате запознанел доста асхабен, иначи периодично биа салило ко последно берштаро хилафети Омереске ради Аллаху анху, со значинела дека о последно берш Тевакера е Омереске ради Аллаху анху сар халифа, добро момна памтинеле Омере ради Аллаху анху, ама памтинела шукаре е Османе ради Аллаху анху, Алија ради Аллаху анху, ем панда ја вере сахабен кова со сине череина која дава вакти, хем ни харица ни бутјек податок таро Урве ибни Зубейр, шете халовен таро лескоро дате, таро леске даде скоро анав, о Зубейр ибни Авам, инсани кова со сине хашил мубешил дженне. Деш таро одбириме, де сахабија кова со итане дженнетлие панда ки пуп. Лескоро дато Зубейр. Кергем леске лафи кој мангелате шунело дерси шете е анопе ко YouTube, ке мари страни си ко ки плај листа која ке раја лафи баш о сахабија мленгере животија, а да ти си баш о Зубейр ибни Авам, кој сине ов мате вакерафте джа леске ки историја, али ов сине лескоро дат. О Зубейр кова со сине инсани оштрео сабијаја по джихади, инсани кова со сине учимо, најхарица, најбитно податок, толт менге јасно каскоро чавотано, овтано чаво колескоро кова со сине таро де сахабија бириме, кова со панда ко дујналуко сино брадуме, или тевакерав наградиме, тари страна Аллаескир те бареке во таала хабереа, таро посланико али салату веселам дека тане дженнетлие. Одатле скоро Зубейр ради Аллаху анху. Урве тано лескоро чаво. Кој сине лескири дај е урвескири? И есма и чај е бубекрескири ради Аллаху анху. Кој сине е бубекар ради Аллаху анху? О папо е урвескоро. Најтикно или најбитно податок таро е бубекар ради Аллаху анху. Пала ако посланико алейхи салату веселаму најшукар инсани. Сине о папо лескоро. О најбогобојазно инсани. O insani kova со сине помоќе посланикоске алейхи салату веселам, пе животоја, пе ахлакоја, пе пикеја, пе барвалипаја са, па чак далеја патунгја сар соџанена, о Ебу Бекар, ради Аллаху анху кој сине. Најшукар инсани тари вагате чивол пе манушенгере калбија тари јавер странахте чивол пе се Ебу Бекрескоро танон попаро го се е манушенгоро. Ов сине леске папу. Алескири дај сине и есме Ебу Бекрескири, ради Аллаху анху и чај. Сој битно кој сине лескири тетка, тари дај. И тетка лескири сине и Аиша ради Аллаху анха. Иром ние посланикоскири, салаллаху алейхи васелем амари дај. Јек таро нај учиме сахабинке. Воедно ем која нели керла по сахабија да кој сине учимо и сине јек таро нај учиме мануша, која дава вакти или кој вакте посланикоске, салаллаху алейхи васелем, хем поадарига, тумен джанена дека Аиша ради Аллаху анха доста табиненцар диклела себе подоаде кој сине терни, и Аиша ради Аллаху анха, ој сине лескири тетка. Таре дадескири страна, таро Зубейр, харице и фамилија,
Зубейрескири идай или олескири баба сини Сафија. Кој тани Исафија? Исафија тани е Абдул Муталибескири чај, е Абдуласкири пен. О Абдула е посланикот скоро салалаху алейхи ва саллем одат. Лескири пен Исафија сине е урбескири баба, е Зубейрескири идай и баба е урбескири. А ој сини тетка е посланикоскири салалаху алейхи ва саллеме. Со значинела дека Зубеир е урбеско родат, емо посланико салалаху алейхи ва саллеме сине прва братучетија. Па урве тевакера еме посланикоскире очаве ајди Фатима ради Аллаху анхасар. Тевакера позната аменде сине дујта братучетија. Лоза која со пошужи на нете шуна, ема побогобојазно на нете те запознајна. А кава сине тевакера накратко фамилиарно урве ибн Зубеир рахимехуллаху теала олеско родат, дај фамилија баба папо, таро племе кова сојтано богобојазно, тари фамилија кова сојтане богобојазна. Пренесинела пес дека ки Мека, аке туке хач, о хаджије тари секоја страна вртинена пес. Керена умра, керена хач, керена текбире Аллах ескете бареке ва таала, о сахабија блискајнена вакерла пес ки историја, па ки цело адеја гужва, ки екстрана ке динге пес штар младичија, дикен, со сине и цел е младиченгири ки адеја, која дава вакти, сар сине Аллах, ема кана тумен керен компарација којата ни и цел е младиченгири, е терненгири, која вдисутно вакти. Пренесинела пес дека која дава вакти, штар младичија, додека извршинела пес хач, бешена пес ке кистрана, уравде сако парно, трим прајля хем јека маленцар. Урв ибн Зубеир, о прале скоро, о Мусаб ибн Зубеир, хем пандаек прал о Абдул ибн Зубеир, хем ленгоро Амал о Абдул Мелик ибн Мерван, познато табеини халифе муслиманенгор. Кади кен поадари. А кала штар младичија, бешена ки екстрана, хем соде синела пес, е колендар вакерала. Ајде шајли вакерала менте вакера, која мендар сом ангела те овол. Джани одова сара менде нели, која сем сине потикне или ајде те вакера потер, некоја бајровеја сом ангела те ове. Па исто олада ѓаркерге, ајде те дика кој сар сом ангела те овола, ма ки смисла те довинел која Аллах те бареке во таало, Аллах те керелја да ват овол. Шунен оленгере дове, шунен ола сом англетаро Аллах те бареке во таало, хем керен компарација која вдисутно вакти, сар живинела и омладина, сар живинено терне. Дали воопшто ленге перела ки годи те вакерав те бавинен пес, а калеа солеа бавинена пес но младичија, ковакте етабиненге, рахимехуллаху таала еджмеин. Почминало Абдул ибн Зубеир прво те вакерел, хем вакерел, ајде вакерела мандарка почмина. Ме вакерела со однесинела пес башиманге вакерела, ме мангава вакерела кога кабајровав, тоа вакерела наместнико ки Басра. Те водина вакерела, ме вакерела и Басра. Ема ѓарени вакерела, това мануш вакерела, кова со кова чаче битно инсани, хемка делинав правда. О Мусаб ибн Зубеир, лескоро прал вакерела, со однесинела пе джиманде, ме вакерела, мангава вакерела, те ова вакерела ко Хиджаз, наместнико, ки Куфа, те владинава дале таненцар вакерела. Праведно те владинав, те поможинал, мано Аллах те бареке во таала, хем те анави правда Аллах ескири ки пув, хем тобен манге послушно ја вера муслимајн. Па ајда канао Абдул Мелик ибн Мерван, онка вакерел со мангелата овол. Хем вакерела, ме мангава вакерела, те овав, на вакерела ме те владина веќе покрај неа, него Аллах те бареке во таала те керелма ме тоав халифа. Пала ко Муавија вакерела ме тоав халифа. Ме те владина вакерела е светоја. Те денма бејат и со муслимајнем тобен манге вакерела послушна, а ме те ана вакерел и правда Аллах ескири те бареке во таала ки пув. Сотрина калава керге со манглето овен, ама Урв ибн Зубеир чутинала. Таројек пути, вакерена реске кала тренира ненапен вакерена реске, а Урве туна вакереа со мангеа ове, ајде вакер туа кана со мангеа туте ове, па кава скромно им смирено вакерела ленге. Пакло Аллах те дел тумен, од ова со манглен. О Аллах те овозможинел туменге,
те дел тумен, од ова со тумен мангена, вакерала. О Аллах те шунел тумаре добе. Ако итано хайреске вакерала, Аллах те бареке ва таала ту слушинал. Ама ме вакерала, ка вакерафту менге ме су мангава. Ме мангава мано Аллах те поможинал. Ме ту учина во дини. Това вакерала учеина ку исламе скоро. Те поможина во исламе, агар со ку учина во исламе, хем канав ко дело да вас ока сиклова. Па агар то воле умете мангар корист. Те сиклолу умете од дини, Аллах скоро те бареке ва таала, то објаснинавлинге оговоре Аллах скоро китабе о Кур'ане, Аллах скоро те бареке ва таала, хем сар те живинен спрема ко адава. Па акала сари не амининге вакерге, Аллахуме амин. Агар не нековал. За кратко периоди на кила не сабе берша, сари неги услушинала пе садава со родена, джанена, Абдул ибн Зубейр овола, това керав, наместнико кого овола, наместнико че воле Мусабедат овол, ко Хиджас, ки Куфа, пе прале, па ове на Мударде, хем слично, ада етан јавер историја, по Абдул Мелик ибн Мерван джанена, после овола халифа палако подат, ов наслединала пе даде, овола халифе муслиманен гора Абдул Мелик ибн Мерван, сар со динго Аллах те бареке ва таала гјаре ни дега кале племенито инсанен, а Урве ибн Зубейр сар со родингја исто агар делало Аллах. То вол о инсани кова со пазине на кава податок. Ки Медина те овол јектаро ефта најучиме мануша. Јектаро ефта најучиме мануша те овол ки Медина. О Зубейр ибн Авам, Урве ибн Зубейр рахимехуллаху таала. Хемагјарда пренесинела пес шунен податок кастаров сиклило дини. Прво сиклило тари Аиша ради Аллаху анха, тари питетка. Сиклило буќа башу ислами, која со синем не учиме башу ислам. Сиклило таро Али ради Аллаху анху. Сиклило таро Мусаб ибн Умейр, таро Абдурахман ибн Ауф. Сиклило таро Абдул ибн Аббас ради Аллаху анху. Сиклило таро Нуман ибн Бешир. Са лендар ов сиклило дини хемлеля знаене. Таро акала племенита асхабија. Племените инсајна кова со сине преучиме инсајна ко умете муслиманенге. Ов лендар леля знаене. Емодолеске сине ефтато, тоест јектаро ефта кова со сине најучиме инсан. Текера харица компарација ки денешница. Абдиво младина сар живинала. Панчи вакти ја шејте джалки джамија, те калдинал, те бавинал пес исламеја, те читинал Кур'ан и шукар, па хајдет вакрав ту учинал да хивс нешто, али ко кафичијата но главна улога. И шишана мукела, која мностија, кореден дејна морате джал, па пала која дава джувленцар морате пирал, степен морато ошишимо, о фармерки упралесте моратовен буд тесна, са сој забрани моко исламите пиравал, са кава десинела пе се абдисутно младинеја за жал ројбаске. Некој кава керал, па ако бе па со абдивета на агјари но свето, на валлахи на не агјар. На не агјар. Джанена ли соске? Мора јек пути више, а мено манушате халова јек бути ку ислами. Ако више лелян о ислами, тоа туке клајначи, тоа туке обично джематлија, пазинен шукар, надека и ситот оправданиете кереа калабуке, ако веленге пучулако кергјан. Ама на не исто ко степен оковакова со мангела товол даија. Мангела те повикујнал ко дине Аллах скоро те бареке ва таала. Ако мангеа те повикујне ко дине Аллах скоро те бареке ва таала. Мора тиранетут ки историја муслиманенге, сар ола повикунге ко дини, со ола керге динеа, сар ола стекнинге знаене, хем сар анге ко дело од ова знаене, соске. Ки денешница бути лесно, веру ненман, бути лесно те лпе знаене, само ако си тут време, ако си тут ихляси, ко Аллах те бареке ва таала, бути лесно. Соске, пердојтано о интернет те лпе знаене. Разна форумија иси. Баш и те лпе знаене безопаре, бесплатно, на не проблемите лпе знаене. Ама, мло насихатитано туке, кова со ту, мангеате бавинету тове давечија, или тови мами негде. Те водине туе манушен. Права. Омери ради Аллаху анху, вакергја дека,
о ислами ола презентиринена лесине прво делоја, па послем говореа. Сојтано најбитно. Прво делоја, па после говореа. То дело мора тоа исправно, хем искрено. Искрено спрема ко задоволство Аллах скоро те бареке ва таала, хем исправно спрема ко сунете Ресуле скоро салаллаху алейхи ва селлеме, а калајтане дуј стубија, дуј условија, за да јек дело товото ке примимо. Хала. Тукова со мангијатове талибул лисјан, талибул илм. Леа знаене. Мангијатове давечија. Мангијатови мами негде туте во динкере манушен. Сикловеа хивси, джанеа шукарте читине Кур'ан. Пазин тут. Дупло кове пучуло ко Аллах те бареке ва таала. Соске. О мануша пратинена ту со кереа. Джанеа ли сова керена. Па овджанла шукарте читинел Кур'ани биклола имами. Саров джала ко кафиче ко те суиси музика. Соске ме мате джав. Саворов уравала петес на фармерке. Сап харав де соске ме мате урава манагјар. Саров шишинела песа гјарени степен, а забрани мојто ноджане надава ко ислами. Соске ме да мате шишинама. Нашти бе прала тутове хем даија, хем тове савремејнако ки облека, хем савремејнако ки флизура, хем совремејнако ко харам букја, хем ки шиша, хем ко кафиче, хем ко бијава, хем ко родендејна, тове даија таиса. Па таиса ко акаве даија тове, ко ака повикуј нема нушен. Мате керен харами, кој кашунол ту соске ту кере але нон стоп авдиве? О пример требала туте ове, сар акала амаре предходникија. Јек пути вакергја со мангела те овол, нашти ко дуј столицете беше. Хем даија тове, хем пример ма тове манушенге, никогаш успешно ко Алла нашти тове, муко мануша. О мануша ко зо мангина нека керен туке аплаву, со мануша ко зо мангина нека поддржинен тут. Туто хали требала те пуче саботано ко Алла те бареке ва таала. Ако нека смангија те си кавели дека требала прописто туравел, пе прво ту требала туравето. Ако нека требала те си кавели дека требала те джанел, со е халалем, со е харами, прво ту требала да те джанем, те анеле ко дело, на само те джанеа дава. А јарено вола успешно да ија сар сосине, Урви ибн Зубейр, рахимехуллаху таала, успешно да ија, соске по живото на каѓале, ко пример садек муслимани требала те живинел. Сини инсани кога солела си не знаене, кога кергјолас не дова ко Аллах те бареке ва таала, ма керлас на Аллах еске јара. Туѓанеа дека јектаро букја кога со мен највеќе мангава тано те лав џандипе. Поможин ман која дава, диксова керала. Поможин ма јараб, те лав знаене, хем која дава знаене, това искрено те анав ко дело одова, па оманушате дикено дова, хем те пратинено дова, те керен лолада, која анав туке баш итло задоволство. Бути битно акава. Те ове се бепи, јек инсани, те керел не са во шукар амели. Па макар ту на кереа да во шукар амели. На кереа ле ту, о шукар амели. Ов само керелале. Ама ту се се бепи со керелале, о се вапи авала туке да вакер го посланик алисеан. Ама тове се бепи, јек инсани, те керел харами. Па макар туа да ва харами на кереале, а дава гюнахи туке да авла соске ту се бепи со керелале. А дареске пажзин, сар, имплементири не акава ислами, акава дини. Акава дини на е секаске те повикујнел ко дини. Соске бути лесно чибјаја те повикујне ко дини, ама парој ко дело те живине дини. Бути паро ко дело те живине дини. А иначе те беше те кере лафи најлесно тано, ќе ги качивам туто телефони, ка беше кој спречинала тока, на кој маше заптинела мате на керав лафи. Ка керав, ама джевапи англа ко Алла морате да. Морате и са судно дивиси. Морате ва керангла ко Алла те бареке ва таала. Со кергем, со ва кергемем, дали амена да ва кергем, со ва кергем. Ема далеске да, о Урви ибн Зубейр сине пример баша да ва со ва керала, ко дело данова. Иако се не искушимо разно искушенијенца. Ма мислиме дека ле скоро живото си не лесно. На, ледас не искушени. Лела знаене, улуче инако. Акава те напомени нафтуменги. Овелит ибн Абдул Мелик, кога си не халифа, бичалела Омер ибн Абдул Азиз товол наместнико ки Медина. Ресел Омер ибн Абдул Азиз,
ки Медината ол наместнико. Само со ресела прво со керело Омер ибн Абдулазиз, викинела хем вакерела е манушенге, ајде на канате викинен манге најучиме манушентари Медина ме требала ленцар те керавиек состано, ки е клафи те керав ленцар. Хема герда десинела пес. Со десинела пес, викинела Омер ибн Абдулазиз, која два вики беавена дежджене, која дла дежджене хем оуруве. А да ето ни бари почаст. Хем вакерела нги Омер ибн Абдулазиз. Меа люма кате то автуменге наместнико. Ама, родава тумендар која наве Аллахеске те бареке ва таала, те поможинен ман која кава. Која кадикен дека негде грешинава, те авен те вакерен манге не шука рахлакоја. Пазине на кава. Те вакерен манге не шука рахлакоја. А која кадикен ман дека керава нешто шукарипе, те поможинен ман која да вакерибе шукарипе. Те авен те вакерен манге која грешинава, е не шукар ахлакоја. Кадружинаме на мен, ама реселе фенцар, сар ола сине англем сарамен абдиве. Кога вакерла пакава најшукар ахлакоја. Одини тано совет вакер го посланико алейхи салату вассалам. Едину насиха. Одини тано совет. Лимен ја Ресулаллах, кастар тела мен совет ја Ресулаллах, Аллахи вал китабихи вали Ресулихи ва имметел муслимина ва амметихим. Таро Аллах, таро лескоро китаби, таро лескоро пейкамбери, таро имамија, хем таро обична мануша. Хем вакерело посланико салаллаху алейхи вассалам, која кавол тумен ги охаку и вистина, и правда, и опомена, таро кова со на небитно ко друштво. А хакова вела туке лесар, прифатин ли? Која кавол тумен ги обатили таро кова се тано најбитно ко друштво, тврден ли? Ама, сара маре предходники опоменинге. Сар оурве опоменинала сине. Кога дикела сине нешто ко наместникија, ко владајра, ко водичија, дека грешинена, джала сине, хем вакерела ленге сине најшукаре, ахлакоја сар требала дава те опоменинелен, сар требала те поправинен пе која наве Аллахеске те бареке ва таала. На само ов, сама реселефија. А на керален сине гибети, на кералас не палален делен горо лафи, на мангела сине те керел фитна, те кедел песке присталице против одредимо наместнико, одредимо емире, одредимо владари, одредимо наа, одваленде забранимо сине. На тутуринала сине ние ке муслимане против јавер муслимани, а да вас не забранимо ленде, ки историја муслиманен ја кава на поднесинела пес. Хем нигде на не, хем пала која дава те родел правда. Него и правдата ни насихати, хем пазинен, сар насихати, пропис да иси. Која кереа насихати кас кереа. Кој тано сој ко джемати. Соске, вакер гимам Шафи рахимехулаху таала. Ако е битно инсане ко джемати, советујнеале тајно советуњанле која наве Аллахеске, а ако јавно советујнеале понижињанле. Кајтано буд битно. Те халјовол пес. Каско Аллах смилуњапа да ва халило. Каско Аллах на смилуњапе, ира намен некога ще дикен, ко дерсија, со случињапес, соскио муслимајна чака леджики битка машкарпесте. Кова сино себе писар почми го проблемија. Таро одова со нас сине о советија, тари праксе е посланиковски алейхи салату вассалам. Него само сине дезинформација шириме нон-стоп ко муслимајна, по вајбе вакердо, потворе вакердо, хем сине сифатија мунафичка машкар ко сафија муслиманенге кова со куге. Хем расцепинге пе джемате, хем чака леджики битка муслимајна машкар песте сар со джанена. Кади kem поадарига, иншалла, ако Аллах дозволинга, саро муслимајна машкар песте губинге. Губинге джанена ли сар ме правило, хилафете амен губингем джанена ли сар. Таро амаро не мудрост. Амен на губингем таро кафир, амен губингем таро, амен машкар, амен де со удвингем амен. А гјарени амен губингем. Соске, некој куѓа ко сафие муслиманенге, кергја фитна андре, кергја групе ко муслимајна, хемо слабинге о муслимајна. Кого слабинге о муслимајна, кафира користинге одова. Кади kem поадарига? А гјарени Урве ибн Зубейр виклале Омер ибн Абдулазиз, те кереле царлав хем. Пејгу кадву Урве ибн Зубейр вакилале ске шунман. Отукова сосјана маро наместнико. Месиум то десно вас кога им ка требол туке нешто. Со тука вакере ме адава какерав са сојтано джико сунети Ресулескоро салаллаху алейхи васалеме. Со ковол авријал таро сунете Ресулескоро салаллаху алейхи васалеме на ете керава.
Agjarên ov jibînga me prale. Agjarên jibînga. Vakerena дека сини инсани кога вано масек Рамазани, ко не баротати пе постинела сине цело диве, хем цело диве додека постинела сине читинела сине мусхафи козом, јек четвртината ро Кур'ани читинела сине ко диве мусхафи, хем ракате кога кланинела нокно намаз ја деја четвртина која со читингелата ро мусхафи, синеле ко табијати ракате ко намази исто четвртината понавинела, ама ко намази. Агјарени секова диве, значи бизо изузеток. Само јек пути десингја пелеска два мате керел, а канака вакера поадарига кога десингја пестеске мате керела да би бадет. Пренесинела пе дека која чивола пе сине ко намазите кланино, са што сине опишиме, о селефија која беше нас неки халката ро дерсија. Имам Шафи вакергајек. Те вакера шужо говор, кога беше нас сине ола ке халката елен знае некој има малик. Вакло доборум сине тишина, Андре, со вакерела чак да хулена сине понекога птице кошероема нушењете бешен, тари тишина, со намрдинена, таро почит. А мене вдето дека керела пела кога ко Фейсбук, кога ко ТикТок, кога а мануш вакергио посланик, али сама кергио Алла вакера, не почит. Иранен ту мена менде, не почит. А ола англе, абдезиле на сине прете вакерен хадисите ро посланико салалаху алейхи ва саллем. Абдезиле на сине, беше наш не шукар на мирсинна пе миски, hem vaker na vaker gyo Resuli sallallahu aleyhi ve sellem kava. Amin abdu jina sula amin gadava. Agyari ni vaker vaker gyo poslanik aleyhisselam. Dodeka pašrovaya, dodeka khelaya minge, dodeka čak išala po nekogaš koristina ne save govora taro poslaniko sallallahu aleyhi ve sellem ala tu putinala amin te prostinala amin. Tradva na ne amin počita, olas ne bud poči sprema ko islami ko dine Allah skoro te bareke wa taala. Jek dive Ово добором сине скромно, ово добором сине скрушено кылдинела, па јек диве ко мезџиди сар бешела, декле кин сане сар кылдинела намази, ама керела покретија брза. Брзо перела ко руку, брзо перела ки сежда, брзо кланинела. Па завршинја до ближинја пестеске урве, шукаре ахлакој макергјалеске. О ту чаво ме прале скоро. Агар не вакеске соске мангат вакерел, о прале скоро дано бимана инемеле муъминуна лихва, о верники а праля. Ема класке о ту чаво ме прале скоро. Вакер манги. Со добором сигаре, кога сјанко состанок те господаре. Пака вакла. Набе вакерла него. Требала те джавакла те завршина мари потреба те завршина два со Аллах те бареке во таала вакергја. Емо вакла лески. Ана нели товол пошукар. Те смири не тутари. Кога виши си тут контакт те господареа. Кога више то господари примињатот, кога више леасија најпаше, ки сежда, на нели вакерела пошукар, те вакерелеске сасом учинелато, сасом ангеалеста. О манушеја, бе вакла зарем тут проблемија на не тут ли ко живото? Залем потребе на не тут ли тут ко живото нешто те роде? Акава дикјалале, вакла валлахи со однесна пе джиманде, метаро мо господари родава чак лонте делман куќер. Што не нака изјава. Валлахи, некој таро селефија вакергја мен родаја сине. Таро Аллах те бареке во таала чак те дела мен кундре. Чак те дела мен окаиши таро кундре. Абдиве, кылдинеја теравија. Ракјакере намазија. Нашти бешаја. Проблеми сија мен, мука мен. Панда козому имами ка кылдинел, кога кадел селами. Саро ла живинена сине сара мен. Абдиве, џанеја ли соске? За да ту живине ко намази, за да те беше ко намази, да те осетне сласко и бадети. Бути битно, сар ту понашинејату те господареа, со вакереа е Аллах еске те бареке во таала. Со родејата ро Аллах те бареке во таала. Тано најбитно. Ако почмињан те пандето срце те господареем, са те вакреске те проблемија, хем те гајлем, ти искушение, хем те радостија, хем те ѓунахија, тут на нето волтут време, те уште тари сежда. Ако се јасне искрено те господареа. Каске те вакера ако налеске, каске те жалинаме ако налеске. Каске те захвалинаме ако налеске, баш амаре благодати ако асо му каминге. Па агар не објаснија сартла скрушено ко намази мануште овол. Е Аллах ја те бареке ва таала. Десинела песлеске ек искушение леске да. Сарсари ненги. Со десинела.
Yekdime vikinala yektaro halife Ovelit ibn Abdulmelik vikinala lete cal este misafiri. Ovlela pea urbe pe bare çave hem de vaya cala Ovelit ibn Abdulmelik. Dedi ki o somangelo halifa so vikingale. Dobližinela pesleske Kuvola Andre eakana o çavole skoro so sinelea radoznalo. Te cal te dikel e grasten kola sona kavena pe șucar. E halifaskere grasten te dikel. Пикли лоа ври додека бешела снурве, еве лидеја керена лафи нешто, а каво чаволе скори крила дикена кани искушение. Ола некогаш има менав диве. Пикло вела акава, о чаволе скоро джала, доближинела песко грас. Состучинела песе грас, то грас дарала леста. Ваздела попро куволе максами мерала котхан. Акава шунала урве. Шунал урве, која шунала акаво урве, буту бујнела палако почаво. И сили попару искушение родителеске неголите преселинало ли скоро максам. Соде синела пес. Лела акава. Пару нела печаве хем бутровала. Бутровале вакле алхамдулилlah я раб. Ту таралем хем ту тиранаям. Ама джанелас не телели пув хем агерните чосну прапесте. Тари дук која со сетинила со нашавја печаве. Джала ко друмо, замислим печавеја ко друмо джала. Кана требала тиранул пе бизо почало. А дајтано пари пе валај. Искушенијата но те нашавете максаме. Бакерала пе дека таробару искушение пала ко почаво. А староло лескоро про гангрена. Мора Овелит ибн Абдулмелик, о халифа, викинале современо докторенте вакерав хирургија која дава времете дикенле скоро про. Дикенале скоро про, хем вакерена морате чинопе сигателе скоро про. Ако на чингјапе сигателе скоро про, те ампутиринопе, сигате ин гангрена ка ширинопелеске котело тогаш каснотано те реагирина. Дикен со значи ноди искушение, ко теко таро јек диве, таро јек тикно моменти, значи ништо на нелеске джала ко халифа и ранела пе, треба тренал пе бизо почаве, та чо бизо прода. Соде синела песлеја, викинела ле Овелит ибн Абдулмелик, о халифен вакерела леске, вакела мора вакела те ампутиринен добро, мора те чинен добро. Жал манге, амо халифа додека кава вакела леске, бледонела комуј. Ако вакела соске си ја нагер бледо, вакела ништуна не манге, само мангавате вакеравту ке каја вест. Вакела тамам, ајде вакела нека керена да вас отребалате керен. Пашлола ов, дикен срце. Дикен срце кога сујтано искрено е Аллахем, ден дој Аллахеске те бареке о тајла кој манети са. Пашлоле макала воло докторе макерела леске, морате датут нешто со ко опинелтут, додека чинајато про. А кава кла манте денман нешто сујтано забранимо, со Аллах кер гале забранимо, мангете ден тументо опиненман, ништо на не те денман, керена дава гјарени. Вакла барем нешто те дату те опинато со нанелева керла Андрет вакрав состојке таро алкохол. Вакла нија дава. Соске вакла на мангијате дату то дова. Будка дукалтут на штете трпине ко животе чинато про. Вакла ка трпинав. Кога мева керла ми годика пандавла ме господареа, со мангена керен. А мева кла коав задоволно, одолеа со ало одрединја. Зарем тумен мангена ти кален јек дело таро мотело кова со Алла денгјале манге хедие. А мева керла мато сетинав дук па башадава ко судно диве, со ко сетинави дук, па Алла то очистина мантаро гюнахија. А гер вакла те сумсне ко несвест, сар вакла мене ето сетинав дук, саро Алла ка бришно ме гюнахија коно сетингум дук. Дикен субхан Алла ве бихамди. А менге некој те вакерел од ова, а пазинем предходно преселенгалиско очаво. А менге некој те вакерел дека некој ка чинела маро про, соко вола мен цартари сикирација, сока кера мари животоја. Сарка керела мари фамилија, па чилем сакати е кепреа. А дикен лескири сикирација сој, джики крај ко билачи педадава сојтано обдикела сот извличину хаири тарадава. Ако више ало дова нашадвате сменина, бимана, ама соске баре мате ладва со Алла те баре ке оталя обечингаминги, награда. Нашто и клове нале ако крајо. О халифа вакла керена гер сар соба керела. Пашловола ов, хем ко живо почмененате чинено лескоро про, а ов нон стоп вакла ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах.
La ilahe illallah. Allah çinen aleskoro pro. Zamisnen akal insanen. Zamisnen save manusha sine akala. Çinen aleskoro pro hemanen aleske zejtini маслиново кога со морате чинеске ки кирана за да мата астарил те прекинало крварење. Кога чивнале скадава кирана тарија ко ду ково не свестинела пес. Не са во момент овола ко не свест ко свестинела пес джанали прво соба керала. Прво соба керала ја раб накла овак тимло кога со цело саме берша джијака на јек дивена накла јек четвртина таро Кур'ани мате читинав. Акла накла кога вакти кога јек четвртина на читинава а два сородава тутар те опрости не манге баша дова. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Savi insanata na akala. Akala dikenale hemjali nenale. O vakerla nengi. Anen mangi vakerla mo proso chinge. Akala na mangi na te denle. Mato setino pe pharo. Vakla ne mora. Anen mangi vakerla mo pro so chinge. Lala popro. Hemshunen so vakerla. Lala popro angla pesne vakerla. Yara. Tu manden gjanman akava hediye tutar. Bizo pare tutar. Hem služingja mange jarab dosta vreme. Me svedočinava tute дека ме акале преа јараби ту со денгјанле манге. Никогаш ко харами на газингјум. Никогаш ко харами нингаргјама на кава про. Сар со денгјанле манге чисто меа ѓарени чисти ранавале туке. Савели лафија јараб акала. Сар со денгјанле манге акава про чисто јараб меа ѓарени чисто и ранавале туке. Иранен тумен аменде. Козом амен ко харамија тана гелема маре пренца. Која сој ден доа менге хедие. А? Козом амен харамија кергем себе писо амаре пренца шај пиргем ко Аллах харамија. Акале инсан јако губинја попро. Сведочинела ко Аллах, сведоко Аллах то олеске дека он никогаш одоле преа ко харамија газинја. Иранен тумен аменде. Со десинела песардиве аменца. Ковали срце амен и си амен абдиве. Осетинеја ли не са во сласт кој мани когаш у нео животи акале манушенгер. Кој си не акала мануша? Сар живи не амен абдиве. А вола бул паро евелидески ибн Абдулмелик халифаске почминала те робал. Когаш у нела акала лафија тора кави инсани. Тора каву чејнаку, тора кава шейхо. Хем со десинела пе. Кога дава моменти додека спреминела пе софте джалпеске за Медина, тиранопески Медина, Авола е короло пуро. Дикен ленгире животија, субханала. Авола е короло пуро ко халифате вакерелеске те роделе стане саби потреба. Овелит вакерелеске ајде пуреа вакер манге прете те завршинав ти потреба. Сојо себе писоске ту сијан короло, кај то вид, кај на шагјан то вид. По пуро вакерелеске, која вакерав ти е тикно случај. Јеке дивеске вакерела ме сана шагјан комо живото. Дикен соде синела пе сакарака вискушение, акале пурескоро. Вакерела халифаске велидеске. Факла месим сине будбар вало мануш. Синема бустадо таро камиле. Синема вакерела доста чаве, синема ромни, синема барвали пе доста. Па вакерела јек диве вакерела, десингја пес вакерела ме тиклоав кој ек излет вакерела ме ромнеја ме чавенцар хема да те вакерела тобол мистока. Па вакерела Аллах те бареке ва таала мукра вакерела баро не време тобол. Шуне накана. Кој ек диве со десинела пестеске. Никој не си е мимуна. Мата нало Аллах ти скушинала ме нешто со амена штите трпина. Обарвали пекова со дењаме но Аллах. Лескоро тамо. Очавекова со дењаме но Аллах ем радо саменги. О Аллах дењале на менги. Са со дењаме но Аллах, амари бути која со кераја. О Аллах дењаме. Пазинен. Дали амен си ем захвална баша кала благодатија. Се о Аллах лела. Дала хем о Аллах джанлате лел. Вакла ми клюн кој излет вакла ме фамилија, таро јек пути Аллах те бареке ва таала му кля булто огромно баро невреме товал. Па почмињава ли пува керела те джал таро невреме. Па вакерела ѓарени вакли ингарѓава керела Аллах ме чамен. Хем вакерела са ме чаве преселинге која два невреме комплет ме ромнаја. Па вакерела Аллах те бареке ва таала вакла лела цело мостадо. Ингарѓа мостадо да, па вакла са преселинге вакла ме камиле. Акла адава со успингју мете керав те спасинав јеке метик не чаве бебе која со сине.
Panda piyala sine vakla doyençe sine panda tari piday piyala sine. Robola sine pa vakla mesigata astar gümle. Vakla astar gümle vakla kyangalem na mangala sine te mukavle dodeka mea kencar dikava sine sar samo barbali pe gelo same çave preselinge miromni preselinga. Pa vakla dikava sine me çave kovasu kimi angali hem dikava sine ye kamila saropani mangela tingarala. Pa ku momenti vakla se tingume vakergum ya Arab ako akayata kamila gelimandar soka parava meta isame maksame. Pa vakerla nakratko muklumakla metikne çave. Prastandinu vakla tastarav i kamila vakerla. Te şeyte cidavlem te pandavla koje kaš mate džaloida te še baroite a čolman vakerla koa dava vreme. Dodeka astargumi kamila. Dodeka iranguman diklum sar yek bokalo volko prastandilo komo čavo hem hala same čave tikneda. Koa su ikeravale sine koa sta. Pa vakla počmingum te perav ko kočaka. Nasi nema više sila sote kerav. Dodeka prastandum te spasina me tikne čave. Vallahi vakla diklum ne sarovda preselinja. O volko halale. Sava kerala valla lelamandar kote kotaro yek dive. Same čave preselinje komplet meromnaya. Pa ki vakli kamila prastala. Pa me gerum vakla te spasinave kamilada. Pa vaklo i taridar taro nevreme. Vakla meris gandinum pelum ko kočaka. Pi kamila kergjava kerala prea hem kugjaman siga vakla silok vakla kočekat. Hem tarola koro ogromno udar na šagjum hemovi. Açilum korolo. Eke vakerlo dova emirul mu'minin desingja pe mange kote kotaro yek dive. Samo barvali pe gelo, same çave mule. Vakla sa gelo mandar heme açilum bizoya kya korolo da sium. Počmingja terovol hem vakerja esluga ke lena kale pure sigaren. Ingaren leko urbe ibn Zubeir te vakerles ke po slučaj te šunal o urbe deka postojnena manusha kova soitane pu iskušime lestar. Ame vakerava. Šunena li o tumen kova sosien iskušime solea bilo. Ne save nasvali paja. Pa nasien šukar halea iskušime sien. Pa te vakerav nekoj tano iskušimona nele čave. Nekoj tano iskušimona nele barbali pe čoroli pe isile. Šunena li sar sin iskušime amare selepia. Asar si emamen. O amen kova sohaya so piaya so mangaya. Kova sușteia saste. Amare çave saste. Barvali pi siamen. Kero Allah dengamen. Ko amaro šero krovi siamen. Živinea sar mangaya. I siamen se o blagodati amare gospodareske rešunena li sar živinja amare prethodnikija. Asar živinea abdive amen. Hem ko akușten olangla ko Allah te bareke o teala hem ko akuștea amen. Dali amen ko vola me muite dikha kare manushen. So amen ka vakere Allah eske. Sar amen ka zakhvalina mene Allah eske te bareke o teala başaklani izmer na blagodatia. Ko aso dengja amen. So našagjan. So našagjan ko to život ovaken manje. So sian tu iskušimo barabar mancar ko životo. So ušteja sabale rahati. So nervirinea tu te čavenca so kerena galama generali soske kerena galama soske sastetane. Soske na nebo khale, soske na rovena tari bok. Soske Allah na kergjalen sakati ki količka nego prastana tut nervirinea tu tari galama. So kava kere tu. So esi tu te jaline tu. So haem so pia so mangea. So trošinea kai mangea. So jaya kai mangea. So ka jalina men amen. Dali siamen amen muy nešto te jalina men. Osven te lađataro blagodati Allah eskere. Te lađahem te darataro blagodati amare gospodar eskere. Soja veršajte vakera. A da reske tu harica sosijan iskušimo. Setim tu kamara kala prethodnikija. Sar živineja avdive amen. A sar živinge nekoga šola. Lela pe urve. Hem džala peske ki medina. Soka vakerela kana peromnake kere. Sar ko objasnil pe familia ke ko akadikenle yek pro nanele gelote posetinele khalifa iranela pe bizo yek pro. Gelo pe çavea iranela pe bizo po çavo. Sar ko objasnila kavak na peromnake. Sar ko objasnil pe çavenge pe familia ke. Iranela pe za Medina. Kuvala Andre ko poker va dikenale akala bizo pro počminena terove. Vazena panika. Vakneske su ulo urbe. So desinela pe tuja. Šunem plemenito insani na perela ki depresija baš je tiknu iskušenije. Sara men, vallahi cennet men babina marukiya je. Janena li kozo manusha,
Пала ко тикно искушение кога со старала ленко живото, перена ки депресија. Депресивно проблеми силен. Джанена ли козом случаеви ја синеамен, манушенцар, кога со качитинален ге рукија, те керен песке контрола, дали нешто сита роджинска нападија, ка керен песке рукија тести, хем ки крај ки клода да ки силен психичка проблемија. Хем колафи муабети, кога ваја о психичка проблемија волален ге таронеса во текну искушение кога со али искушингален. Алла не оптеретинила мену предер кога два слушајамен те пирава. Или ковен мануша, пази не накава, кога со Алла ка искушинеле не саботова керав джинско нападеа си хре или урокоe или со било. Еми зинејата ро Алла те бараке о тала ка читинален ге руки адва ка на келендар. Пала која дава наштите аволи психален гири коредо, психичко проблеми силен. Хемева керава, стално ленге, хеме ке да кана советунеја која навалајси. Со си киринејато. Само тули си јансин искушимо. Со си киринејато, адва си јансин искушимо, па на клјатута. Ола си дингатута радава. Зарем да треба да тоа захвално кана соске више си киринејато. Продолжен животоја. И си ту чаве, и си ту трома ако си јан джубли, и си ту ромни ако си јан мурш. Продолжен животоја морате джангле. Па ако секоја пари пелоки пе морате авол, а давајте но факто живото морате продолжинел. Или тукова со сијан искушимо савки искушение, а таро сихрија хем слична буќа. Морате ке сабори која Аллах те бареке во таа. Искушимо си нема ро Ресули салаллаху алейхи ва салем исто случаевија. Па што си неки постела кергелеске сихр, ами кергја сабори. Пала ки рукја ракапе о сихаре му Аллах те бареке во таа лечингале на продолжингале маро посланико. Продолжингамо посланико салаллаху алейхи ва салем. А далеске саборин туда. А доволно и тано оковакова со калечинел тутов, тано единствено кова со лечинела тут. Па макар се ја насвало. Па макар се ја насвало ем, тева керав таро джини или таро сихрија или медицинско насвало сијам. Доволно и туке Аллах те бареке во таа ирам тут лесте олеко. Сара кала мануша су керге сабојра. Иранела пе со урве кувола Андреј Макалава зна паника муа клај смиринен тумен. Наместо вакерла те со жалинен ман требала захвална товен сарме со суме господареске. А джанина ли соске? О Аллах те бареке во таала вакла денгама штар мурша. Пази не накава. О Аллах денгама штар мурша. Јекеле ламандар трин мукламанге со шајте вакера восвен елхамдулила ја раб. Со јекеле лан а трин муклам. Повеќе тародова со лелам. Јеклеле нама трини сима. O Allah dengaman штар битна вакерла деля комотело дуј васта hem дуј пре адлајтане штар јекле армандар Allah тин му кларман ге товолман требала те ова жалосно те сикиринама или те вакера елхамдулила требала елхамдулила те вакера соске повеќе та надава со Allah денгаман го адава со леламандар a кализија венцар смиринја пе фамилија смиринја пе пес Бути колаја кавате вакерелпес, почминдо мандар. Ама кавајтано пароте живинелпес кога Аллах те бареке оталя дала мен искушение. Само со шунаје дека кашлинена маречаве, или астарге бронхит, или не само вирус. На човаја вишовкиндо. А савке амари фитра, оја. Ама, овен станло за благодариме таро Аллах те бареке оталя. И си бетер таро од ова со сема мен искушиме. Кергема мен лафи баш урбе ибн Зубейр. Лескор искушение соде синга пелеске. Ама да кергем лафи пуреа кога со сине короло. Таро акави искушение сине попаро акава. А таро акава пурескор искушение на попаро иси. Посланикот скоро салаллаху алейхи ва салем. Сапе чавен парунгја. Со ромналеске преселинге. Агла копеа кади класале сахабен паруне не мучинено. Саде синга пелеске ко живото. Ама останало вакерге елхамдулила ја раб. Елхамдулила ја раб. Ема далеске аменда. Дека ола ме ге поука кава живото оленгоро. Дека ола ме ге пораке телата ракава живото оленгоро. Па ако секоја пари пелоки пе морате овол. Али ихласе ако живингјана ко Аллах те бареке отајла никош маси кирин тут. Па ако секоја пари пе мора луки пе теавол. Али мора искрено хем исправно те да јан динамен ко Аллах те бареке отајла. Секоја е кудар кога со јаме ге панло. Тари стране Аллах ескери те бареке отајла. Верунен ма дека маре шукари паски. Соске на джанеја мено шукари пе.
кова соара кап ги обала коа дава панлуда. Сар суна джаная ни ошерри таро адава со родаја о Аллах те правила мен ги удара на правила мен ги. На джаная са ошерри си пала коа да удара. Вакирен елхамдулилlah баш авдесутно диве. Живине но авдесутно диве. Сар то улту мен ги последно. Авдесутно ибадети ма те одложинен лета исаске. На джаная дали те иса живде ковен. Ако авдиве требала те асан, тумаре ромная, тумаре чавенцар, тумаре родителенцар авдиве асан. Маму ке на двата исаске. Соске на джаная джикога амари мамолита ни тари. Ше авдивета на маро последно диве. Соске мате на кавале амаре фамилија најсрекна. А два со иситу топ за благодарно. Джаная ли соске? Соске адава нека сту со иси, нека стане. А джаная ли сојтано буд битно. Од ова со тума ангел Аллах на делат од вакер елхамдулилlah. Джаная ли соске? Амаре селифија джанна снете вакерен. Кога пученален, сар сиен. Ола вакерна станло ко хајрати. Станло ко хајри таро Аллах, па пучеле сар. Па адава со иси амен. Вакере елхамдулилlah. А адава со на не амен вакере пале елхамдулилlah. Джанна ли соске соске Аллах бут мангел амен. Хем джанна дека адава со на денге амен да, дека амен ја хајреске соске те деламе си нека руминел амен. Шека руминге васине, шека олам ги сте шереске. Па дариске станло сем ко хајрати. А дариске вакер го посланико салаллаху алейхи ва саллем. Деко Аллах те бареке ва таала вакер га кокуци хадис. Ме джанава мире робон. Каскеле срцеске требала само чоролипе. Те денгумлен ме барвали полака румингео. А дариске постојнела живото кова со живинено мануша само чороликано, а надлалено Аллах барвали пе джанали соске. Штета коваленги. Хемакла поадари го Аллах. Ме джанава не саве мире робон каске требала ко живото само барвали па те денгумлен чороли полака румингео. А дариске постојнена мануша кова сојта не само барвале, Аллах ни скушнилален чороли па соске ола ка преселента ритуга. На еси клечо ролетове. Па поадари га вакерало Аллах, ме джанава мире робон, не каскере срцеске каске со требала само на свалипе, то врле састи пола карумиња. А дариске некој амен држивинела само на свали скушимо, елхамдулилlah ја раб, со надејаме барвалипе со скамен карумињува джане, а тоа мен сием зло производ. Хем поадари га вакерало Аллах те бареке отала, ме джанава не савете роб мире роби, а каскере срцеске требала само тоа састо, а туло на свалов карумињува. А далеске некој на нискушимо на свалипаја. Со ском на штитар пинол искушение, матанул Аллах шете керол куфр. Те не гиринале Аллах те бареке ва таала. Ем те офнутакла ја Аллах сам мангја кавадеа. Ем те рамангел тол муслимани. Па елхамдулилlah Аллах еске, со деламе само састипе. Па меѓу која кавава керол Аллах те бареке ва таала каква куци хадис. Некој таро мире робија. Камангенте керен манге не сабу ибадети. Па мека спречинавлен. Ка чова машкар ленде хема да ви бадети кова сола мангена те керен. Шукара кава шуне. Па ола кава керен. На каѓамо филани, на каѓамано филани. Сар мена шти кераво доба. Бизо те джанен ва кероло Аллах дека ме спречингумлен. Соске те дозволи навленге сине те керена да ви бадете ола ко кибаринен песине. Овен сине кибарджие. А дариске буд пути ту манглан шај. Тове даја те джаки умра, те джако хач, те джане туда шукаро дини. Па те кълдне на ракја коро намази. На джанава со. Па соске мена шти сара кава. Па соске мена шти сара кава. Па соске окова кергја гјар мена шти. Па соске окова возинела гјар мена шти. Околи силе баро кер мена шти. Ако успешно мена шти. О Аллах спречинела тут. Джанеали соске ске кару мингјова ако амено Аллах дава деламен. О Аллах джанела мен на джанаја. Хема далиске вакере елхамдулилlah ја раб. Стално сем ко хајрати тутар. О Аллах дава со деламен. Тано амаре шукари паска. Дода со спречинела тано амаре шукари паска. Соске джанела мен амен со шајте кера. А далиске молинава Аллах те бареке ва таала. Аллах те бареке ва таала те керла мен тола пуука. Тракла кратка насихатја. Прво манкова со керава лапен повикујнава тумен коакава. Пала кодва тумен кова со шунена мен. Доволна мен ги Аллах. Хем сар господари. Хем сар окова со лечинела мен. Хем сар окова кова со аракела мен. Хем сар амаро заштитнико. Натребала мен јавер. Освен ов те бареке ва таала. Корисне накала ракја. Кои бадете Аллах еске те бареке ва таала. Те вакерен леске тумари гајля. Те вакерен леске тумаро искушение. Те роден лестар. Аллах те бареке ва таала тано доволно овшунела мен. Пашетано амен цар. Хем ангела мен Аллах те бареке ва таала. Мала джан лестар. Те роде са со требала туменги. Корисне накала мубарек ракја. Се ако накля кала мубарек ракја. Верумен мапала која кала мубарек ракја кова чоро леби шамени манеја. Слабичи е сем амен. А каниран ги мамели ко Аллах корисне накана. Роден таро Аллах те бареке ва таала.
Молине Аллах те бареке ve Teala. O Allah te bareke ve Teala. Ko akla mübarek rakat. To oprostinila Mare javna, tajna, barem tikne günahija. Te kovljarila Maru srce. Te parnakirila Maru srce taro günahija. Te kovljakirila Maru srce sprema kodini leskoro te bareke ve Teala. He moline Ale te bareke ve Teala. Te pomožinila men. Te siklovo dini leskoro te bareke ve Teala sa so cel. Te šejte stekninao zadovoljstvo leskoro te bareke ve Teala. Ja Rab, cide amen dar sa adava so kakirila mgešteta ko Maru životo. Cide amen dar sekova šeri. Cide amen dar sekova da hairi kova so amen mislineja tuđane kako mge šeri. De amen samo adava so tuđane da kaj mge hairi. Dovoljno sjana mge tu. Amen da jandineja ki tute javer gospodari kova so obožavine osmen tute na ne amen. Pa molineja tu sekore haireske kova so itano amenge. A molineja tu te cide amenge sekova šeri kova so itano protiv amende. Allahume amin. Subhaneke Allahume ve bihamdik. Wa neškadu an la ilaha illa wa nestagfiruke wa netubu ilej. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allah te bareke ve Teala neka nagradi nutumen so shungenamen. Hem Allah te dautumen sekova haire. Assalamu alaikum wa rahmetullah.